phela ubule khona makuthi usuku lakho lokuqala kuyona le channel awenze kanje like ivideo bese ke uyasubscribe kuyona i-channel ungaphinde uciphe izi-notification bell ukuze ungaphuthwa ke ngisho yodwa ivideo ke esifakayo kuyona ke le channel. Kwezemidlalo osukwini lo namhlanje sibhekela ama-transfer rumors akhona ke kwi-DStv Premiership, sikubhekela lapha ke eqenjini lezimnyama ibhakabhaka i-Orlando Pirates. Impela ke nayo ingelinye ke lamaqembu eseliqalile ke impela ke lilungiselela laphana ke isizini elandelayo. Sikubhekela ke nje ukuthi iqembu le-Orlando Pirates ngabe ke lihlanganisa kanjani ke njengamanje udaba oluvelayo ekuthiwa ke laphana i-Orlando Pirates ifuna ke laphana ke umdlali impela ke odlala khona ke laphana ke ezweni lase-Serbia. Njengamanje ke onganalo iqembu lomdlali ke uphinde ke abe umdlali weBafana kodwa ke njengamanje impela ke indaba yakhe isazibekile kwazise ke akanalo iqembu adlalelayo khona ke laphana ke eSerbia. Kuthiwa i-Orlando Pirates impela i-interested ekuthenini ke imsayine lo mdlali ke ngesizini elandelayo. Igama lalomdlali uyena ke laphana ke uLuda Wesley signed. Luda Wesley signed impela ke i-Orlando Pirates iyamdinga for laphana ke i-next season. So laphana i-Orlando Pirates engathi ke akuyona yodwa emfunayo lo mdlali, kanjalo ke neqembu le-Kaizer Chiefs kuthiwa ke nalo liyamfuna ke lo mdlali, kodwa ke njengamanje i-Orlando Pirates ke yona isahamba phambili ekuthenini ke ithole lo mdlali. Umdlali ke ugcina ukubonakala ke eqenjini lakhona ke laphana ke eSerbia laphana ke iCucaria, kanti ke uke wayidlalela ke laphana neCopenhagen. Impela ke lo mdlali kuthiwa ke i-Orlando Pirates ke iyamfuna for laphana ke i-next season. Asazi ke ukuthi ingxoxo izohamba kanjani, kodwa nje engizokutholela khona ukuthi ke i-Orlando Pirates iyamfuna laphana ke uLuda Wesley sign. Like ivideo ke bese uyasubscribe kuyona i-channel. Mina nawe sihlangabezana kwivideo elandelayo. Sale kahle.